sad ja potez više. Njima trebaju 2 lopte izgleda. Ajde, budu svoje. Ripački. Ripački. Ubijte ću. Hajde, još 2 minute, hajde. 6-5. A kraja. Izjednačenje, ima još par minuta, hajde. Da preokrenemo rezultat i da gasimo ovu. Evo gotovo, 6-6. Tezi, aj ti da plati još dok ne pobijemo. Evo, ovaj Sabina poslao ovako, znači, proglašenje, znači, najperspektivniji igrač bio bi Aska, najstudentniji igrač, Čurkić Ata, najljepši igrač turnira, Sabina kažemo Tezi. Najbolji igrač turnira je Sanjin Slavović. Idemo, aplauz pobjedu. Najmoderator, iako je administrator, nikad što piše moderator. Najigrač na odlasku bio bi Jinx. Najbolji golman je Lalo, a najljepši osmije Sabina reče Fudo. Dragi posjetioci, hvala vam još jednom što ste bili na ovom dobrotvornom turniru. Nadamo se da ćemo se vidjeti sljedeće godine u što većem broju. Hvala. Ali čekaj mene! Vamo, još. Vamo, krilo. Fakat, tu se kaj od zada, ti. A onda sve kod zada je naprijed.